perluan kan di kapung ke ban saya ban penkuai saya kesih nih pos kuang hang nih harus suruh ba teh kidan saut lagi pung teh nak liang kinong peniat tu mentah ke lagi giam kila ada bantek bahag kisih bara jong kan kapung teh kakam sugi teh perluan kajing poi bro duk mentah kadang pelontang kendai pu arngut harin kajing weng no ya kisih kidan stak nih pu arngut pun jaka kibat li kibat sudah bah begitu begitu empat dan bro hang tu kinang wan kedang dan WR te gikhot WR nak mentajung keyboard ki perluan saya akan lagi menjong ki prok kijingi la saya kesi hang ne pas kwang te lengba ka jong kesar jong pi nak por kan ya ban poi syak thong perluan ki ladan preng pi menu ko ban sim ta ki timrit ka bolong tang sam spat ga ka burung mat ka ban kong ka desan pelajar baru ka desan san pelajar beki kuai pila ban wana saya kesngiru lan lo syam step ka jika kadang kulit ba na ka mentajung pi kublai sibon perluan pada sepang piknik kaki bah pedeng ada ban rong mentah lai rong sau ada ban pelajin siwa nak mentajung pi ha kini ketimrit ketika kidang kelut bang ne pos kuang kabolang san sebat hingga kabarung saya sing pe hang ni ha jika pung he kat pedeng pe padan berebu dang kelut bah jika pi direct bajang tai ketika kadang kelutnya mentajung pi berak perluan dengan pun ibang pi pe kini kepung balai mah tu dan tuai baik jaka pedang jika kidang kulit bahadu mentah perluan ada tuan saya men step lu kadang biang pi lapuan sibujen beru ka biang ngandring bor satu li kepung hang nila dan tuai tu baik jika kidang kulit bah perluan mentah ada bantai sigit barak warna saya men step perluan kadang biang nak tajung pi barak baik ni mah tepung ini pung balai empat dan bebu dan tu mulu malak tu stekar barim ladap kidan kidi stekar barim mah naduk ka tu ka arfoter ki klem desyuk kitu mah baik klem padan bebu entah klem kitu barim ada kapung balai pung basawah pedang pet kinjak jig jak om dan beri bawan tas ni terakin mana syai maka dia katimrit perluan kan di kapung ke basau baca pedang pet mah om padan beri haduk mentaruh ane puas kuang ke game rit seksi kidan ni sit mul malak syuk picang ni direct bah pedang mah hang terbaik perluan saya perluan pedang ini yang lit nak ini stiker ban yang lit nak ini stiker ayah ustikar mentah udah ustikar rong stem kini kibayong kidai kibala slam kini stiker rong stem teh kila permana saya sih perluan kalau si bonek belah saya jarang nak pernah coba berak ki bayi sebab apa ni tu kanal lain share ram ki prok ki jong pi nomor ba ila sedan ki prok rawan ki ba ka banwan si mentah hatang ki timret ki bom si mat si ki wei pat ki tim hat kila permana seksi hang telempat dan babu wetang weiro teh kadang satu lagi pung baklut bah warung beri bah pi ada kadang poitang kedet ngut kila permana seksi kulis bon pi bara